ihahandog ng Hello, good afternoon everyone. This is me again. Okay, wala nang intro ito. Diretsahan lagi. Aisa. Dari si Aisa nga gwapa. Ay, mga sabaan dito. Mga bahong latte. Santiago de Bohol. So guys, nako special nga bisita ang ijaan nga in love. Aja ba dyan taon ka? Nga nahalukso ha? Kaya wala ba dahil mo uyab? Matagos ang Manila. Wow! Kaya rin magpaligid-ligid. Kilid. Magpaligid-ligid. Agditos ko, agditos. Balisa, nagpaligid-ligid eh mo. Parang nami-apyo! Nag-unot-unot. Kung sila sana all may kaunot-unot. Magpalapad si Janjan o Koan. Drone. Ako yung model doon. Model ni Janjan si Koan. Sa report. Ako ang pusing ko. Okay. Pusing. Miss Universe, candidate number 1, Terryborn. Wow! Wow! All my ladies. So guys, namisakan ko ka with the group, with the troops here. And of course, with me guys is Mayura. Sana all ang bibuhan na mo. Sana all may drone. Sana all may drone. May ali. Ako. Hala to Hala, asa naman to padong? Hala, dyan, mawaan dyan, magbuon dyan. Pangita dyan. Hala, di nandyan nakauli dyan. Sugua, Paulia. Sana all. Palit ko yung anak, doy. Tagai ko. Hala, nag-idro. Hala, na nag-idro. Uy, nanay. Hi guys! Welcome to my guys! Welcome to my life. Ay, Tobe to na pikas sa katubang ang kamera. Ara ipatubang puno dari ra dyan. Ara kagwang ang mata di lagi ko kay bawag drive ba? Pwede ko mo sakay na naro ako mag-drive na to. Meanwhile, Arang lami. Kukuga na po. Ay, kukuga. Kukuga na dis. Es Mayora. Aisa. Kukuga na po. Hoy! Ang seksi sa Aisa oh. Sus Maria Josep. Grabe. Grabe na yun. Paso Aisa. Grabe smile asa oh. Tinigib. Leheros dyan Marco Koan. Leheros dyan mag-drive na practice pa pwede. Bulokso po lamang, kaya ba? Sana all si Tere. Sana all. Ay! 7,000 rin na ijang ko ana. Mupalit ko nga ni. Mabili rin kita soon.
Yeah, you wanna see? empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear.